Wanoi muntina umta sensate jausi le devotion anangai jing kabi barso jausi na pon sabin jing ka pasanam kahin pikibin hi chile tabang ni kho hai ta emu sawa devotion sinthaya e koi papa pathin jong thangba ne lawa joina sang pin kahin pikin hi tuni october ni simni sang ta som ni langa thursday ni khunjang dr esang loyan aji hu hinna ke pana thupha devotion hi anangai chi kitadingin muntina umta sancha te josi de misia anangai jing kabi bar so josi ipakaw jesu krista minin ti masang pin kahin nei kin hi tuni kho abai bala ko na inisim do diwa de sa chu hi de hagai bung ni changgi hebrew bung som la kha changgu athupi thilin bol do na din ta san lin anga je tun bible takito a teka na thugil ta te ho anangai paltaw te bob lotik kitipa hi personal finance certified education khanahin website sittime.com le sittime money podcast chun to phatman ewa anamun a flower jong 50 million anawalin ahi personal finance adinga wanuya top 20 most influencer la a anapangzawin ahi ama hi pathin heta mi ahin chule akumza percentage hop som pi ahi vetsa nan akum som thumla khat athin chun hop som 31% pathin anapi nahi iti hi chi hi api to thai ham anase juite kumphabek achi tan nilha khan hi taw din munchom khana achin khunung le paisa muna theiding lungnai to lenta anei chu pathin koma agase jinahi aman ogin mongwa ahipun ogin banga kichi a kaza chu natuk boldo ding natile napumza percent pathin pin ti kaza ahiati amana seben chulai chun angai dolen hopsom 10% bo kan piji nahi chule hasa ke thopi na le misana din 5% tabangjong kan piji hichijong chu insumi kinai pi e kho sa de san hobo kithopi na anaki piji na laje kasum kolbe now ahun phat tauji chun hopsom 15% patain kanapi jobe chupet chun ka kum 31 hitan kamujo sila a 31% hopsom pi do na ding chun kapathin ta san na lin ta ahung ngaje anati nahi thilpi thanuk theina din thildanga paisa hom su manga pathena pi do tan sahi christian khatdia ki pana bulim se ahi chuti a pathin tan pi nunna nei thei hon thagaw lama amu do bel chu paisa hi ki ja ta ta hi poi ti hi ahi chuti a he to thei ho din tan ta pathin pi chu aha sapun pathin atan pi chanun akepa onahi chunga bo lotich hin chutabang thakaw mi anei do chi chun akumza nin hopsom pathin anat pito pe thejin hi nei lagaw chule sumna pai joksi chule e hogeya anei pathin a hi he to tem mole anei pa ile pi chu ki ikipa naw zo hidin a hibuvi hagai thim gavin wanoya sanatang ka jausi abon chakiya a hi ati sumla pai chule sanatang ka bu pathina a hipui e hojong pathina e hibuwe chuti a hi le ipi ham pathina dinga iting tujing ka devotion ananga jausi pathinin bon saben pathina bu tawhan chile ichi devotion audio insim ki kasi binjam im na chewa pathinin dam nai pitawhan ka ki pae